أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكر کو محمد رسول میا، شکر دین و دنیا تمام میا. هنه چار خلیف محمد بزان، اون چتر امت ای جوان. ابو بکر صدیق و فاروق عمر و عثمان امام علی ذی هنر. لدوها و اوانا امامتی کر، اوانا خلیفت 3 سال کر. 2 سال بو ابو بکر عمر ده تمام، 12 عثمان علی 6 تمام. بوان راه نشش صحابه کرام، کو 10 المبشر افنده تمام. زبير بو عبيدة وسعد وسعيد، دقل طلحة عبد الرحمن شهيد. حجي فاطمة مسترج قسم جند، بيفاد ياوي خديجة مزن. لدوان عائشة تو بزان، دبيفا جندي دي مؤمنان. صحابي محمد بري أمتي، بفضل خود تابد چن جنته. بزانك ودين مچار مذهبن، لحق نهر چار بشبه نبن. ابن حنفي مالكي حنبلي، بنعمان ومالك وأحمد ولي. بل مذهب شافعي ميا، محمد إدريس إمام ميا. إمام عقيدة دو أشكرا، يقين كاك وهردو حق أي برا. كو يك ما تريدي ويك أشعري، جبو مذهب ما أو أشعري. قالك معجزات محمد هنا، جئ جملة پیغمبر زدنا. جوانيا كقرآن وهيف بود شاق، دشفكي جمكة كها عرش حق. بالروح خواء وبأمر خده، چو بيت المقدس قها مسجده. 2 ركعات بإمامتي صاد شكر، لپیشیا تمام نبیان ذکر. جوه او سوار براق دبو، جحفت آسمانا دریل وبو. لهر آسمان کی ددیاک نبی، ملک پہ مشرف دبو ای ابی. کسی او ددیل دمک سایری، جنوراد وجه ومن حيري. ج آسمان و كرسي ج عرش عظيم، قهاوي حضور حبيب كريم. دو جارا خديوي بچاف خودي، ج غيري وكسكي خدي قات ندي. بسم الله الرحمن الرحيم. شکر کو محمد رسول میا،
شكر دين و دنيا تمام اي ميا دبيجي امج خدا عز وجل را الشكر دكن ام حمد خدا دكن كو محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر ميا رسول ميا ام ديس الشكر دكن خدا عز وجل را كو هم دين و هم دنيا حميجي ميا هنا چار خليفة محمد بزان اون چه تري امتي اي جوان دبيجي خليفة پیغمبر عليه الصلاة والسلام پشتی کو پیغمبر ما وفات کر ای بوی خلیفه وی چار حب خلیفه هنا خلیفه و امتنا و چهتر و امت جوه امت انسان ان پنج او هر چار خلیفه بون ابو بکر صدق و فاروق عمر و عثمان امام علی زی هنر حضرت ابو بكر الصديق وحضرت عمر فاروق وحضرت عثمان وحضرت علي هنر وان هبون ازلك واي زيدا مزن هبون افهر چار خليفه پیغمبر عليه الصلاة والسلام لدو هف اوانا امامات كر اوانا خليفات سه سالي كر وان هر چار خليفة لدو و هف خلافتی کر يعني اول حضرت ابو بكر پشتیوی حضرت عمر پشتیوی حضرت عثمان پشتیویاج حضرت علي رضي الله عنهم خليفتي کر و نزدیک 3 سالی تoplam خلافتیا وان درباس بو 2 سال ابو بكر و عمر 10 تمام 12 عثمان علي 6 تمام دبيجه حضرت ابو بكر رضي الله عنه نزدیک 2 سالا خلافتی کر حضرت عمر 10 سالا و حضرت عثمان 12 سالا و حضرت علي رضي الله عنه جي 6 سالا خلافتی کریا بوان راهنا 6 صحابه كرام كو 10 المبشر أفنده تمام بوان هر 4 خليفة يارا 6 صحابي ديجي هنا افتفدد بن 10 صحابي كو جوارته قوتن 10 المبشرة يعني 10 صحابي كو خدا عز وجل مزگینیا جنت دایوا يعني خدا عز وجل و قوتيا هنا بكفنا جنت دا زبير ابو عبيد سعد سعيد دقل طالح عبد الرحمن شهيد ذاتا افهر 4 خليفة اكو مزگینیا جنت جوارهاتيا افچار و يكجي حضرت زبير يكجي ابو عبيدة يكجي سعد بن ابي وقاص يكجي حضرت سعيد يكجي حضرت طلحة ويكجي حضرت عبد الرحمن يعني اف بافرا 10 صحابي مزگینیا جنت جوارهاتيا حجي فاطمة ماسترش قسم جن دبيفا دياوي خديجة مزن دقسم جنادا يعني بيركادا ان بخير ديما حضرت فاطمة رضي الله تعالى عنها وبشتويا دياوي حضرت خديجة رضي الله عنها يا لدوان عائشة تو بزان دبيفا جنادي دي مؤمنان بشتي حضرت فاطمة ودياوي حضرت خديجة رضي الله عنهما و حضرت عائشة يا ان فضيلت ليا ان بخيرا وبشت واناجي دي مؤمنان يعني بيرك پیغمبر عليه الصلاة والسلام دي بخيرترن بفضيلترن صحابة محمد بري امتي بفضل خدي تافد چن جنتي اصحابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام حوالي وي وبريا امتي بفضل خدا عز وجل وتاب هرنا جنتي
بزانه کو دینه مچار مذهبن لحق نهر چار بشبه نبن. جدین مرا چار مذهب حنا، مذهب حق ای راست، هر چار جی حقن دبیجه بیکی جواناجی بشبه نبینا حمی جی حقن. اوین حنفی مالکی حنبلی بنعمان و مالک و احمد ولی. او هر چار مذهب یک حنفیه کو امام حنفی یعنی نعمان بن ثابت مذهب ویا، و یک جی مالکیه یعنی مالک کل انس و دیج رازی به مذهب ویا، یک جی حنبلیه یعنی احمد کل حنبل احمد بن حنبل مذهب ویا. بله مذهب شافعی میا، محمد ادریس امام میا. مذهب شافعی دبیجه مذهب میا یعنی ام دفقه دا تابع مذهب شافعی دبن، ام تقلیدا ویدکن، ام لگوری ویدچن که مذهب شافعی جی ایکو دانیا امام ویجی محمد کر ادریس رازی بونا خدا لبه. امام عقیده دو اشکرا، یقین که هر دو حقن ای برا. د امام می عقیده هنا، د باوری دا د عقیده دا د امام مهنا، او هر دو جی لحقن ای برای من، او هر دو جی امل گوری وانا دچن. کو یک ما توریدی و یک اشعری، جبو مذهب ما او اشعری. یعنی د مذهب عقیده هنا هر دو جی لحقن، یک جوانا ماتوریدیا و یک جوانا جی اشعریا. گنل دا اغلب انسان شافعی د عقیده دا امام اشعری رضی الله عنه تقلید دکن، ای حنفی جی گنل دا لگوری ماتوریدی دچن. جبو ویاچ دبیجه جبو مذهب ما اشعریه، یعنی مذهب ما مذهب شافعی اغلب وی د عقیده دا لگوری امام اشعری دچن. گلک معجزات محمد هنه، جئ جمله پیغمبراز دنه. معجزه پیغمبر علیه الصلاة والسلام گلکن و زیدنا، و جئ حمی پیغمبراجی بهترن. آن معجزه اوکو خدا عز وجل تشنا دده پیغمبر خواه، جبوی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چیتر انسان پی باور بکن، دوی دعوه پیغمبرتی دا کو راستا حقیه دبیجه خدا عز وجل معجزات دیوان. معجزه محمد علیه الصلاة والسلام جئ حمی پیغمبر آجی بهترن. جوان یک قرآن و حیف بود و شاق، دشف که جمک که گها عرش حق. جوان معجزه یک قرآن کریمه، شخوا حتی آخر زمان و بمینه. یک جی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اشارت کی حیف بود دو شق بود دو پارچه، و دشه وکی دجی جی کعبه چو مسجد الاقصای جور جی چو با عرش خدا عز وجل دشه وکی دا. ها اف حمیجی معجزه پیغمبر علیه الصلاة والسلام. بروح خدا او بأمر خوده، چو بیت المقدس گها مسجده. بجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بروح خوا بأمر خدا عز وجل چو مسجد الاقصای چو بیت المقدس خدا عز وجل او مسجد الحرام بده مسجد الاقصای. درکعت به امامتی صد شکر، لپیش یا تمام نبیان دکر. دبیجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتیج مسجد الحرام چو مسجد الاقصای لوی دره لپیشیا حمی پیغمبرا درکعت
لمشكرن جوي او سواري براقي دبو جحفت آسمانا دليل وبو پشتیکو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتا بيت المقدس هاتا مسجد الأقصى جورجي لحيوانكي سوار بو ناوي براق بو و چو حفت آسمان اول اید دوا اسسیا حفت آسمانا جي دري آسمانا حميل وبو لهر آسمان کی ددی یک نبی ملک پہ مشرف دبو ای ابی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام وقت یعنی معراج وقت آسمانا دری آسمانا جیرد و بی او دچه با خدا عز و جل هاد وردا ده هر آسمانا کی دا هنک پیغمبرات بینه و ملائکت جی به پیغمبر علیه الصلاة والسلام مشرف دبون کسی او ددیل دمک سایری جنورا دو وجه ویمان حیری کسی کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ددید هنکی لید میزاند جنورا دروه ویدا دو وجه ویدا دمان حیری يعني أوقاس پیغمبر عليه الصلاة والسلام وجهه وی بنور بو او پیغمبر جی آنجی اوه کوله تماشا دکرن لید میزاندن دمان حیری ج آسمان و کرسی ج عرش عظیم گهاوی حضور حبیب کریم یعنی ج آسمانا او هر هفت آسمان وقتی کو در باز کرن او عرش و کرسی مزن جی وقتی در باز کر چو جم خدا عز و جل يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام چو بخدا عز و جل را بشتغله چو خدا عز و جل ببینه دو جارا خودی وی بچعوه خودی جغیره وی کس کی خودی قات ندی دبیجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچعوه خوا بچعوه سر خوا دجارا خودی عز و جل دی و غیری پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دو دنیای دا کسکی خدا عز و جل ندیتیا والحمد لله رب العالمين.